kamal we kamal telwanga chabu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane leren bialinga jan gwasame akore ci tokno walna ka fay ngwan ka jan ron kinda daru de diokame re wich ka Sudan kam denitin konti reich ke ramela president dung Sudan ken kwere rawde manwach rapid support force re wich ka Sudan en men chalat gwasame chalat nene ramandanan cha kwany gwat kware rawde men takor inshalke emiti cha gwade cha je kunirana ka gwade shiwe gwara mishalke malik agar entama chelara chine nokono bnei malama bnei lat ke rapid support force roi ke emiti dungno gone o ba mej ba kapchong ajarna wuda dan inshallah malik agar ko gone bonoto badi ni yalan kontre which ka kortum ba ka yug which rey which ka katum ba malamo ba je kula jaga jawo ba kula tok ko en rey which ka katum chala do kan nas ngwana ken lung din kin kon ngwana ke lung ke rapid support force kan ideal kon rey which ka Khartoum ka Sudan chala do to nika gwade dane shimal che odak gwade chajo latin ka Saudi Arabia me shimal che jek wa chungudba tukur tokre yuka Khartoum kate baka Western Darfur region wa kor makana kapchong chala do kenne tin konti de kor la paramilitary force and chalke rapid support force RSF Canadian kontin yanke alfata mala kwere nyam ka men ci kweren rawda gwada kul gera man chalke malik agar chala do kandangro wa kan male chala de lalet kan ramping ka gwade wakan goin ka rodi no rama weto rama yermal ngak bram rama yermal ngak namo mijirtin chala do en male cha gode let chungod ba te ka gap ke te karek along wada kala latina gwa duno chala misra agar ki agar la kwer rawden tama man cha kwanya gwas emiti chala do ne gone oto de korme de kapchong ka doban gwana jen and Sudanese military ki kwara man shalga General Abdel Fattah al-Burhan she ladohan mukwanya misra garo wojen baramandan la former rebel leader me dane metene korantama man shalga General Mohamed Hamdan Daglo kemiti she lado goro to ba mal baba jenok bana ko mun nong nay mal chede kan chicken mal chicken nok mi chicken mal chicken nok mene ba chine mal chine binok cha wa gwada ko injara me ko bram ba kwak dialen gorke be kulu wurika ko ki malam nan gorke de ben re ka Sudan ken nong ne ode mal de ben re wich ka Sudan dungno ramadan yermal emiti ka chala danu kene diala kon ki din jalan tere wich ka Sudan tam ka jan gwasam ka Khartoum wa RSF fighter kene de kon tin la deni rapid support force tin right ke emiti kene kon tere wich ka Khartoum ke ka Sudan namo agenda na chalat chakula do ko gorko to batakmal beto re wich ka Sudan gorjo ken bika maj bikan kapchong ka ba ken RSF deni ken diala kon re wich ka Khartoum ba ga joirar ke ba ka wuch ka dobdan gorje be mal ben ge de wore Khartoum ko be mal ba kulben de mal gorke ene kondial der kulo gwazde na mejenda ni lingo ngode kor jatin entama re wich ka Sudan kana kapchong ne ka jan gwase dan e ladje let ko der ni me to ko pay ngwan shumen me ben ka pay di entama te kon ka pay bakelian kan kor karona kapchong duno chala do gorjo de malamo der gwasde ka dobdan chalat keje biata kamal bye bye